Prva domača tekma po nadaljevanju prvenstva in druga zmaga. Tokrat je klonil Aluminij s 3-0 po avtogolu, ki ga je ob izteku prvega polčasa dosegel Kontek, po borbenem zadetku Luke Zahoviča in po drugi zaporedni uspešno realizirani 11-metrovki Derviševiča, ki jo je drugi zapored priboril Dos Santos. Tu so najboljši trenutki tekme. Čestitam Fantama na još jednoj zmagi. Mislim da smo kontrolirali cijelu utakmicu danas, da nismo Aluminiju ništa dozvolili. Jedino smo možda nakon 2:0 ušli malo u ranjen gan, onako nismo kontrolirali neke stvari, ne znam zašto smo tako počeli divljati, trebali smo mirnije to igrati, ali dobro, događa se, adrenalin je velik prisutan. Željeli smo u 2 kola smanjiti prednost, pogotovo jučer koji iskoristi kiks Olimpije i mislim da će biti jako zanimljivo do kraja prvenstva. Zdaj smo malo bliže goru, malo večji pritisk smo dali na Olimpijo in na Celje.
Tako da bo kar napeto in pestro in še en dodaten motiv za nas, da vsako tekmo oddelamo, kakor treba in zgaramo do konca.